Салом алейкум, бародари азиз. Redmi Note 11 Pro аз каротки обзор карда мегзарем. бисёриё хоҳиш кардан. имрӯза чизам гуфта мегзарем ки ин нархи имрӯза, мисол ҳозир айни ҳол ҳамин нархай. Оянда мисол баъди 6 моҳ, баъди 1 сол агар видео бинен, ҳечи гуфта наметавонам ки нархи мумкин арзон шава, мумкин қимат шава. Ана имрӯза число 18 январи соли 2023 сол. Нархи Note 11 Pro 8 ба 128 гигабайташ дар магазини Арзон Маркет 18700 рубл. 18700 рубл Note 11 Pro 8 ба 128. Хоб рафтем гуфта мегзарем дар бораи телефон. Note 11 Pro дизайниш дизайни чоркунҷарангай, дизайниш бисёр базебай. Камераш 108 мегапикселай. Камерашам хеб ромадагиай барш камтар. бисёр фасонш кардагиан. Отпечатки пальцаш да баршай, да ниҷа отпечатки пальцаш бародаро. Хоб батареяш 5000 мачай, камераш 108 мегапиксел, бистри зарядка поддерживать мекунад 67 ватт бистри зарядка, тақрибан 40-45 минута полный телефон 100% заряд мегирад. Хоб масъала экранаш AMOLED 120 ГГц, бисёр экрани ярки хушрӯай. Процессориш хеле G96. Телефончаи шустрай, айни ҳол яке ай телефонҳои беҳтарини Redmi ай. Марҳамат кунед, метрои мо дар пеши метрои Сходнинскием, торговый центр Оранжевый мир. Комплектшам гуфта мегзарем чӣ дорад дар комплекташ. Якбора нишон диҳем. Дар комплекташ бародаро дар дурини коробкачаш документоша чӣ холи дополнительный дорад, чӣ холи прозрачный ва зарядкаша. Зарядкаш 67 ваттай. Гарен тез заряд метавад. 40-45 минута 100% пур мешава. Кабелшам кабели хушрӯа. Хоб марҳамат кунед. Дигар ҳамун телефонҳоам дорем. Redmi, Realme, Poco, Infinix, Vivo, Samsung, ҳамаи ҳамун телефонҳо бо ҳадди имкон овардагием. Хоб ки чӣ саволе дошта боша ин номерои мо авиакассам дорем, ай хотиртон набра. Саломат бошед. Худо нигаҳбонтон боша барори кор.